Bunga, ang tatsangjara Yani pabong changbiro. Hektaling changbiro. Karita na sige pabong. Bunga, Panthavi Construction Private Limited ta flat lebagi khudong chabalai harisibo. Leye pabong. G+6 structure da 2 BSK 3 BSK oigadaba. Kuigi Panthavi Green Homes Co Residential Project amakak lejer. Oh, adudi 3BS ke do na hekta book tawrasiro. Ngai khoda, akupa marun khangisi kaino. Bunga, kamai tawbano. Yani ay jage. Kuigi je punna 9.3 acres muk chawba area da apunba flat masing 616 sagadabani. Mafamna khabam bamdiada. Imphal International Airport tagi minute 10 muk chalaga dum ler. Hojing matam ki modern living style da modern amenities kayam yawba. Koi shamna harabada club house, gymnasium, indoor stadium, tennis court, swimming pool, ade kids play area, departmental store, pharmacy, koi rainwater harvesting, loina na power backup ki facilities kayam sule. Aduga customers singi yengba nuwaina bagidamakta flat asigi mongda sample amasu saraga dum thamjaraban. As yam nungai ni yomai babu. Ngasi mo book tawrasiba. Ngai khoda nangba. Bunga, payment gi matang duna kamdawba. Ahanbada khoigi apunba sembam dugi 10% di down payment pibiraga. Lemoriba 90% aduna khoi chahida 6.99% da thagi installment basis da tibi biagani. Oh, As adudi yamna laina lay harjani na. Bunga, hujiki model flat to ongte henge yagadro. Yani ayengan jage lengchenbiro. Lengchenbiro pamo. Lengchenbiro. Sianba bedroom with attached washroom there. Yembiyo menam. Pabong sini 3 BSK gi koi flat. adudi 3BSK ma book tawrasira. Oh, tawrasi. Bunga, adudi ngasi mai khoi 3BSK gi flat ma book tawjari. Yam nuwa jare pabong. Mayam ju thindab laitana ngasimak uri bok tonom bom lekai da leri ba Panthavi Construction Private Limited lengchim birtuna ko pomoro khangbiyo amadi flat book topiyo.